Nikola Tesla je rođen u selu Smiljan u Lici 1856. godine, a većinu svog života proveo je u Sjedinjenim Američkim Državama, najviše u gradu Njujorku, gde je i umro 1943. godine. Nikad se nije ženio, nije imao decu, pa je njegov najbliži srodnik, njegov sestrić Sava Kosanović, sve njegove lične stvari doneo u Beograd i zaveštao za osnivanje ovog muzeja. Muzej Nikole Tesle je osnovan 1952. godine, a 1955. otvoren je za javnost. Konačno, 1957. godine biva donešena urna sa pepelom Nikole Tesle u sam muzej i od tog trenutka muzej postaje i memorijalni muzej Nikole Tesle. Muzej je karakterističan po tome što je jedini muzej koji čuva lične predmete i ličnu zaostavštinu velikog naučnika. Muzej čuva preko 200.000 ličnih predmeta, od toga preko 160.000 dokumenata, papira, odnosno lične arhive Nikole Tesle, koja u stvari predstavlja najbitniju osnovu za bilo koje istraživanje o samom životu poznatog naučnika. Sama arhiva 2003. je upisana u registar pamćenja čovečanstva UNESCO kao najviši oblik čuvanja arhivske građe. U samom muzeju pokazuje se nekoliko najvažnijih Teslinih pronalazaka. Nikola Tesla je u svom životu imao preko 300 patenata. Naravno, u muzeju nema dovoljno prostora da se prikažu svih 300 patenata, već smo izabrali nekoliko najvažnijih, a to su svakako indukcioni motori, Teslini transformatori i Teslin brod na daljinsko upravljanje. Indukcioni motori su svakako jedan od najvažnijih Teslinih pronalazaka, po mnogima čak i najvažniji Teslin pronalazak, upravo zato što predstavljaju početak druge industrijske revolucije. Njime je Tesla došao do te čuvene velike ideje rotacionog magnetnog polja. Do tada čitava naučna javnost je smatrala da je takav motor nemoguć, dakle za korišćenje uopšte naizmenične struje bio je potreban radni aparat, odnosno motor. Taj motor nije postojao i u tome i leži veličina ovog Teslinog pronalaska. Ako samo nabrojimo neke uređaje koji koriste struju, a u sebi sadrže deo koji rotira, kao što su mikseri, blenderi, veš mašine, fenovi za kosu i tako dalje, pa čak sve do električnih automobila, shvatit ćemo u stvari koliki je značaj tog pronalaska. Ono što je izumom indukcionog motora napravilo drugu industrijsku revoluciju svakako jeste najveći projekat u to vreme, a u pitanju je hidrocentrala na Nijagarinim vodopadima. Tim projektom Tesla je dokazao da je mnogo bolje, mnogo jednostavnije i mnogo jeftinije koristiti naizmeničnu struju nego direktnu struju za transport na veću udaljenost i do potrošača. Taj projekat je u čuvenom ratu struja doneo pobedu Teslinoj ideji i danas čitav svet koristi upravo taj sistem proizvodnje i potrošnje električne energije. Deset godina nakon prvog modela indukcionog motora, Tesla je prikazao još jedan interesantan indukcioni motor na svetskoj izložbi u Čikagu, koja je bila posvećena 400-godišnjici od otkrića Amerike. Tesla je taj indukcioni motor nazvao Kolumbovo jaje i njime je na sebi svojstven način rešio Kolumbovu zagonetku. Priča kaže da Kolumbo, kada je planirao svoje putovanje, nije imao brodove, posadu niti sredstva za to, sa druge strane imao je veliki broj protivnika same ideje putovanja.
Na jednoj večeri, da bi zadobio pažnju španske kraljice Izabele, dao je zadatak svojim protivnicima da postave jaje da stoji uspravno na svom vrhu bez ikakve pomoći. Oni su pokušali, naravno u tome nisu uspeli, da bi Kolumbo uzeo jaje, razbio malo vrh jajeta, dobio ravnu površinu i ostavio ga da stoji. Tesla se setio te anegdote, odnosno te priče, za izložbu u Čikagu, pa da vidimo Teslino rešenje Kolumbove zagonetke. Možda najpoznatiji i najinteresantniji patent, odnosno pronalazak, jeste Teslin oscilatorni transformator ili Teslin kalem. Upravo se nalazimo ispred jednog takvog radnog modela. U pitanju je Teslin oscilatorni transformator sa izlaznim naponom od 500.000 volti. Dakle, svi transformatori Teslini su, da tako kažemo, uređaji koji se koriste za povećavanje napona na izmenične struje i povećavanje frekvencije te struje. U muzeju se nalazi nekoliko takvih transformatora. Ovaj neki, da tako kažemo, najpoznatiji jeste transformator sa izlaznim naponom od 500.000 volti. Takođe imamo i još dva transformatora. Jedan je sa izlaznim naponom od 250.000 volti i jedan mali transformator sa izlaznim naponom od 120.000 volti. Transformator od 120.000 volti, u muzeju popularno nazvan Beba kalem, jer je dosta manji od velikog transformatora, što po samim dimenzijama, što i po samom naponu. Interesantan je jer upravo se koristi za pokazivanje bezbednosti Teslinih struja. Tesline struje su karakteristične, dakle struje visoke frekvencije i visokih napona su karakteristične jer im je istovremeno smanjen intenzitet struje. Dakle, one u sebi sadrže jako mali broj ampera i upravo zbog toga su bezbedne po zdravlje i upravo zbog toga posetioci ovde u muzeju mogu da se, da tako kažemo, igraju sa tim strujama, odnosno da pipnu munju od 120.000 volti ili da propuste struju kroz svoje telo, struju napona od 120.000 volti. Teslini transformatori, pored munja koje su svima jako popularne, proizvode takođe i elektromagnetne talase koje zovemo i signali. Danas jako poznata reč signali vezuje se za radio signale, TV signale, satelitske, možda i trenutno danas najpopularniji Wi-Fi signal. Tesla je prvi upotrebio signale da bi napravio prvi uređaj na daljinsko upravljanje i u pitanju je brod na daljinsko upravljanje. Taj brod Tesla je predstavio 1898. godine u Njujorku u Madison Square Gardenu. Ljudi kada su to videli bili su oduševljeni, ali takođe i skeptični i nisu verovali da između daljinskog upravljača i broda ne postoje žice, odnosno kablovi. Pokušali su da nađu te žice, naravno u tome nisu uspeli, pa su počeli da stvaraju razne druge priče i teorije i možda najinteresantnija bila je da se u brodu nalazi mali majmun koji je istreniran da vrti pedale i upravlja brodom, dok mu Tesla svojim mozgom šalje komande. Naravno, neistinita priča, ali nam pokazuje kako ljudi reaguju kada vide nove stvari. Teslin patent, dakle čuveni brod na daljinsko upravljanje, drugi je po redu najvažniji i najzaštićeniji Teslin patent. Prvi su indukcioni motori, ovaj je drugi. Zašto je to tako? Kao što smo već rekli, signali. Radio, TV, Wi-Fi, satelitski. Sve počinje od tog broda 1898. godine. Bilo koja dva uređaja koja komuniciraju bežično počinju od tog Teslinog patenta. Kada razmislite danas o upotrebi signala, shvatit ćete koliki je značaj tog Teslinog patenta i shvatit ćete da se čitav naš način života
savremene današnjice upravo bazira na tim Teslinim pronalascima. Tokom čitavog svog života u Sjedinjenim Američkim Državama Tesla je živeo u hotelima. Nikad nije imao svoj stan ili kuću, već je isključivo živeo u hotelima i tokom svog života promenio je nekih 13 do 14 hotela. Poslednjih 10 godina svog života živeo je u hotelu New Yorker, u čuvenoj sobi 3327 i u muzeju na stalnoj postavci upravo se nalazi sef iz te njegove sobe, koji je naravno dugi niz godina pa i danas bio izvor raznih mističnih priča i intrigantnih teorija šta se sve u tom sefu u stvari nalazilo. Nikola Tesla jedan je od najvećih umova u čitavoj istoriji čovečanstva, jedan od najvećih naučnika i pronalazača, sa svojih preko 300 patenata bitno je uticao na čitav razvoj civilizacije do danas i na naš način života kakvim danas živimo. Ali možda najveća zaostavština Teslina jeste upravo poruka humanosti koju je pokušavao još za svog života da plasira i da ukaže čitavom čovečanstvu. Jedna poruka koja nas upućuje da obratimo pažnju na duhovne ideale, da se ne fokusiramo toliko na materijalne vrednosti, već na neke pozitivnije i duhovnije vrednosti kojima je i sam težio. I upravo taj njegov način života, način ophođenja prema sopstvenom daru koji je svakako jako veliki i upravo način ophođenja prema čitavoj nauci u službi čovečanstva jeste poruka koja ostaje iza njega kao zaista najveće nasleđe.